Prvi Crnogorski šumarski forum, razvoj sektora šumarstva u Crnoj Gori u kontekstu međunarodnih inicijativa i državnih izazova, održan je u Podgorici u februaru 2010. Forum je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore uz podršku FODEMO projekta, čiji rad finansiraju vlade Crne Gore i Velikog vojvodstva Luksemburga. Our presence here is very important because we want to support the ministry in implementing operational plans from the policies and strategies agreed upon early on. Forum je organizovan da bi se ukazalo na važnost sektora šumarstva za ruralni i privredni razvoj Crne Gore, predstavio koncept nacionalnog šumarskog programa i rezultati koji su ostvareni na reformi šumarskog sektora, ohrabrio dijalog zainteresovanih strana i postigao dogovor oko zajedničkih ciljeva. Prvi Crnogorski šumarski forum okupio je predstavnike državnih institucija, naučnih institucija, lokalne uprave, nevladinog sektora, kao i svih ostalih zainteresovanih strana koji trebaju da istaknu zajednički globalni interes koji imamo, a to su očuvanje našeg šumskog blaga. The forum is important to raise the profile of forestry, to let people know what the state institutions are doing to reform the sector, what the international partners are doing to support them, and to encourage young professionals to join in. Kao dva ključna koraka u realizaciji svog nacionalnog šumarskog programa, vlada Crne Gore je usvojila nacionalnu šumarsku politiku 2008. godine i nacrt zakona o šumama 2010. uz pomoć SNV-a i FODEMO-a. Svjetska banka i FODEMO su zajednički pomogli vladi da pripremi nacionalni akcioni plan za borbu protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu koji je odobren 2009. godine. FODEMO projekat također pomaže u radu na nacionalnoj inventuri šuma i poboljšanju metodologije planiranja gazdovanja šumama. Sva ova dokumenta i procedure pažljivo su usklađena sa zahtjevima za integraciju u Evropsku uniju. Osim toga, norveška vlada pomaže ministarstvu u razvoju sektora lovstva i turizma koji se zasniva na prirodi. Uz podršku SNV-a osnovano je nacionalno udruženje privatnih vlasnika šuma kao i lokalna udruženja. To je, moram da pomenem, jedno od najvećih dostignuća. Nemaju nijedna država u okruženju, nije u Evropi ovako pokrivenost i to u vrlo kratkom vremenu. Iniciranje dijaloga svih zainteresovanih strana bio je jedan od ciljeva ovog foruma, jer je preostao još čitav niz aktivnosti i mnogo otvorenih pitanja u vezi sa nastavkom implementacije nacionalnog šumarskog programa. Upravi za šume posmatramo i ovaj forum kao dio procesa primjene nacionalne šumarske politike Crne Gore. Za predstavnike civilnog sektora, forum je bio prilika da svoje interese integrišu u program reforme šumarskog sektora. Mogli smo puno toga da naučimo i da dobijemo jako puno informacija šta se to dešava u oblasti nacionalne šumske inventure, kao i vezano za nacionalni šumski program. Još od pripreme politike, forum je bio prvi put da se svi učesnici procesa ponovo sastanu i vide koliko su vlada i njeni partneri napredovali u njenoj realizaciji. Ovaj forum nam je dao mogućnost da iznesemo svoje stavove, jer smo mi prepoznati kao partner države u sektoru šumarstva. U radu foruma su učestvovali i učenici srednje škole iz Berana, budući šumarski stručnjaci, što su učesnici foruma prihvatili sa neskrivenim zadovoljstvom. Također, tu su bili i dobro poznati šumarski eksperti iz regiona. U toku ova 2 dana, raspravljalo se o tim izuzetno važnim razvojnim programima šumarstva u Crnoj Gori, tako da je ovaj skup dao izuzetne rezultate po svim aspektima. I learned a lot here about new methodologies in National Forest Inventory and transboundary cooperation on the forestry sector, in implementation of forest policies and development of modern forest management practices. Prvi Crnogorski šumarski forum završen je usvajanjem zajedničke izjave koju su potpisali predstavnici državnih institucija, nacionalnog udruženja privatnih vlasnika šuma, FODEMO projekta i SNV-a. U izjavi su potvrđeni ciljevi oko kojih su se saglasile zainteresovane strane kao i pobrojane aktivnosti koje slijede u okviru sprovođenja procesa nacionalnog šumarskog programa. First Montenegrin Forest Forum is of a high importance because all the stakeholders now informed about what is ongoing in the forestry sector, especially according to what is implemented now in the new draft of the forest law and on the planning levels which are already discussed during this 2 days. Najvažnije postignuće foruma jeste postizanje saglasnosti oko toga da je održivo gazdovanje šumama ključna komponenta razvoja ruralnih oblasti u Crnoj Gori i predstavlja zajednički interes i zajedničku odgovornost.